Turabasuhuje kandi tubaha ikaze kuri TSG Online TV. Ikipe y'abanyamakuru bacu bakusanyije ibyanditswe ku mbuga zitandukanye hano mu Rwanda, bahitamo kubagezaho inkuru ivuga ku bayobozi bahagaritswe mu myanya yabo y'ubutegetsi kubera kwanga kubarura abaturage batarafata urukingo rwa COVID-19. Tubagezaho kandi inkuru ivuga ku musaza w'imyaka 76 y'amavuko habonetse umurambo we nyuma y'iminsi yarishize ashakishwa n'abo muryango we imusanze mu majyaruguru y'u Rwanda. Turasomera kandi inkuru ivuga ku bagabo babiri b'abadaso bari mu maboko ya RIB, ibyo bakurikiranyweho murabyumva muri aka kanya. Kaze nanone. Kigali Today ikinyamakuru cyanditse ko abakuru b'imidugudu batatu b'umurenge wa Musanze mu karere ka Musanze bahagaritswe mu kazi bazira kwanga kubarura abazakingirwa bari hagati y'imyaka 12 na 17 no kudakurikirana ngo bamenye neza abanze kwikingiza bari hejuru y'imyaka 18. Abahagaritswe uko ari batatu nkuko bigaragara mu baruwa abahagarika bandikiwe nabo mu midugudu yo mu kagari ka Cyabagarura barimo witwa Uwiringiyimana Juvenal wari umukuru w'umudugudu wa Kanyabirayi, Kangabe Egidia warukuriye umudugudu wa Bukane na Mukeshimana Louise warukuriye umudugudu wa Kabaya. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Musanze Dushimire Jean avuga ko abakuru b'imidugudu bahagaritswe mu kazi nyuma yuko birengagije inshingano bahawe zo gukurikirana no kubarura abagomba gukingirwa bakabyirengagiza nkana. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Musanze Dushimeja asobanura ko umukuru w'umudugudu ari we uri ku ruhembe rw'umudugudu ayobora, bityo ngo kuba yakora ibinyuranye n'inshingano ze bifatwa nko gusubiza inyuma abandi no kubayobya. Muri aba bakuru b'imidugudu bahagaritswe uko ari batatu, wayoboraga umudugudu wa Kanyabirayi atuwa agatoki kugurisha inka ebyiri zo muri gahunda ya Girinka. Umurenge wa Musanze ugizwe n'imidugudu 33. Uretse abo batatu bahagaritswe ngo n'abandi bihanangirijwe managirwa inama nyuma yo kugaragaza imyitwarire itari myiza ngo muhe bayikomeza nabo bagahagarikwa. Tukiri kuri ikinyamakuru Kigali Today kandi hari inkuru igaragara ivuga ko umurambo w'umusaza w'imyaka 76 y'amavuko wabonetse mu mugezi wa Mukungwa nyuma y'iminsi yarishize ashakishwa no mu muryango we. Hari hashize hafi icyumweru uyu musaza yaraburi urengero nyuma yo kuva mu rugo iwe ndetse wo mu muryango we ubwo bari bamaze kumubura bahise batangira kwiyambaza imbuga nkoranyambaga bakwirakwiza amafoto ndetse n'imyirondoro ye, banatanga amatangazo ku maradiyo ari nako bakoresha ubundi buryo bw'itumanaho bamushakisha ngo yewe bashyiraho n'ibihembo ariko ntibamuciryera. Umurambo wabonetse mu rukera rwo kuri wa gatandatu tariki ya 15 z'ukwezi kwa mbere, ubonwa n'abantu bari mu mugezi wa Mukungwa barimo baroba amafi. Ibi byemejwe na Gafishi Faustin, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rwaza. Nyakwigendera yaratuye mu gari ka Mpenge, umurenge wa Muhoza mu karere ka Musanze. Yabuze tariki ya 11 z'uku kwezi kwa mbere muri uyu mwaka. Ikinyamakuru Umuseke nicyo cyanditse ko urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwafunze umuyobozi wa DASSO ku rwego rw'umurenge wa Murama mu karere ka Ngoma, bivuga ko yakiriye indonke kugira ngo akingire ikibaba ucuruza inzoga z'inkorano. RIB ivuga ko yafunze ukuriye DASSO mu murenge wa Murama mu karere ka Ngoma witwa Nyeshimana Mathias w'imyaka 37. Yafashwe tariki ya 14 z'ukwezi kwa mbere akaba akurikiranyweho icyaha cyo gusaba no kwakira indonke. Uru rwego ruvuga ko yafatiwe mu cyobo yakira ruswa ingana n'ibihumbi 100 by'amanyarwanda ayahawe n'umuturage kugira ngo azamufashe ajya akora cyangwa yenga inzoga zitemewe zitwa kambuca. Amakuru atangwa n'urwego rw'ubugenzacyaha avuga ko Nyeshimana Mathias yafatiwe mu mudugudu wa Nyagahura akagari ka Gitaraga umurenge wa Murama mu karere ka Ngoma. Ubu afungiye kuri station ya RIB ya Rukira mu giperereza rikomeje kugira ngo akorwe dosiye ishyikirizwe ubushinjacyaha. Cyaha cyo gusaba no kwakira cyangwa gutanga indonke, amategeko ajyana mu Rwanda ateganya igifungo kitarenze imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7 ndetse n'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro kuva kuri 3 kugeza kuri 5 z'agaciro k'indonke yatse cyangwa se yakiriye igihe agamijwe n'urukiko.
rubuga rwa radio ndetse na televiziyo 10 byanditse ko umwe mu bakora ku rwego bunganira inzego z'ibanze mu gucunga umutekano DASSO ukorera mu kagari ka Gihara mu murenge wa Runda mu karere ka Kamonyi akekwaho gukorarana umwana w'umukobwa akamusambanya. Uyu mudaso afunganywe n'abandi batatu barimo babiri nabo bakurikiranywe icyaha cyo gusambanya umwana w'umukobwa n'undi umwe ukekwaho gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gato. Umukobwa ubana n'umwana w'umukobwa uvugwaho kuba yasambanyijwe ni umudaso yabwiye BTN ko uyu mukobwa asanzwe akora mu kabari, aho uyu mukozi ushinzwe gucunga umutekano yamushukishije kuza ngo amuha amafaranga 500 byo kumutangiriza umushinga. Uyu mukobwa avuga ko mugenzi we yamubwiye ko uyu mudaso yamwijeje ari amafaranga kugira ngo baryamane badakoresha agakingirizo. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Thierry yatangaje ko abantu 4 batawe muri yombi kuri wa gatatu barimo umwe ukekwaho gukoresha indi mibonano mpuzabitsina. Ikinyamakuru Umuseke nacyo cyanditse ko ushinzwe umutekano mu mudugudu wa Kamuvunyi ya kabiri mu kagari ka Nyarusange murenge wa Rwabicuma mu karere ka Nyanza ari kumwe n'umuryango we bikekwa ko yatewe n'abantu bataramenyekana hangirika byinshi. Mu ijoro ryo ku itariki 13 z'uku kwezi kwa mbere ushinzwe umutekano mu mudugudu witwa Mufora Ernest yabwiye Umuseke ko agana saa 4 z'ijoro aryamye n'umugore we n'abana ndetse na mushiki we yumvisha umwotsi mwinshi uturuka mu kiraro cy'inka gishakajwe amabati. Mufora yakomeje asobanura ko akimara gusohoka yasanze ikimasa cyari mu kiraro cyatangiye gushya ku maguru no ku matako abona guhita gisohora. Akarere kamenye ikibazo ngo ndetse ngo kanatangiye iperereza. Umuseke wanditse ko umuyobozi w'akarere ka Nyanza Nazinda Ernest yavuze ko Mufora Ernest yatwikiwe koko kandi kuko bari gufatanya n'inzego z'umutekano mu gukora iperereza ngo ababikoze babihanirwe.